celeng dodonana. Ijo nang celeng ate nglumbeh lekodok kene. Lar. Ya. Udah cuni bodoh ini gelor-gelor den. Kenapa itu? Lar. Jangan du. Lar. Jangan du. Kenapa itu? Lar. Ya. Kenceng sih. Itu nak kejite gede kan nak tawang jit galir. Aja geng nanti. Jaga gelah. Geng tu. Paling sing ngale gelah apa gelah paling ngale ci. Paling tu. Kepalungannya lakuna. Lar. Aduh. Ada bling-bling menanam. Ngapi belum yang mau tanam? Anu kepeng-kepeng selat kaman. Kaplok. Kaman. Tuh di tiang ada menaken adu. Nyan ngoren. Raben adu nih. Kengken buat naraben gelah. Mu penaken raben gelahai. Kengken je kena sini juga. Saya menyerahkan kosong supaya berisi gitu. Kita ngerti di tiang tuh. Oh gitu. Nih. Lar. Yang Saya menyerahkan kosong kosong. harus berisi. Harus berisi. Aduh. Ah, dolar pasti ngintip-ngintip goyang yangnya. Makanya nake ngisinin yang. Jangan dulu dong. Ye, boleh nang pisan mandan. Apa letakkan cilar? Boleh nang pisan mandan. Pisan hujan. Goyang. Anak dua goyang tuh. Kan goyang sini nang edengan. Ada dua bisa goyang tuh. Aduh, long nih. Aduh, potongan cilung, goyang cilung. Coba gelah goyangnya ya lega. Biasanya goyang perai gini. Aduh, ratu, sekal. Itu namanya goyang jalan tuh. Sambil Aduh, jalan sambil goyang kan tuh. ada banget gelah goyang jalan dar. Gelah ngidangseng kini apa dane? Kenapa itu? Meladeni cium. Udah ngidang. Ah, kelas berat sih tuh. Nang kelas bantamnya aja gelah. Yang 100 ya. 100 apa? 100 gram. 100 gram. Cigan bengajin beliin gelah ngilang. Ron. Ada tan? Dan luas keju dan nonton lungo keju dan rumah sajangan dan ikan kan. Ijan rumah sajangan. Goreng pasar. Pasar ijo. Itu asana Pak. Paling dan di Bandung pasar hijau kadang lingkung dulu. Ah, begini baca-bacanya jatuh. Sejak dana kengken kena sini. Jangan kengkennya. Makin kan kena adu nih nak ya. Ayo nadu nak kengken kayu nadu nih. Menyerahkan diri saya terima. Kengken tuh. Nah sekali-sekali. Pusing menekan dolar. Marga gede apa sih ngentasin? Rampok ngentasin. Akan. Gitu. Kengken untuk Ken kadina. Bagong gedeng nih kain. Kain jadi mesti ngerti aja. Udah nih kainnya kena ngomong deh. Nyanan telepon yang Kelah nelpon sih. Cinglah telepon. dan Menuju telepon ke. di telepon umum ada yang di jam. Neng. Oh, bang gede. Lo kena dosa. Kan kadang. Lewat teman aja ngajak-ngajak celeng gitu. Potong gila mau kena penyakit naik dan itu. Idola. Mira tuh gejala ngaleng bangke di mana nih ke? Oh. Jangan berdekatan ngajak dolar ke? Oh gitu. Nah, kenten penyakit melalah lah kenten ke non. HIV gitu virus. Haid, Sehingga haid. menapin ke? Haid. Haid, Haid. bang penyakit haid. Si patok kan haid mesin ke? Bro. Kelah lemes ini naruh kini dolar. Dolar. Ah. Mira tuh dolar.
Raben kelaku nang orang. Saya serahkan kosong kembali harus berisi gitu kan. Ten ado ten keto pengbangkau sing ado keto ngai kan. Ajan rek. Bung kadang nguci patu dayo ci nang kene. Dolar pecak-cakinmu maklosan do. Ijo raben lah kentang. Oh gitu. Kordewo lu ngokijo dong. Dong orang-orang kini adina. Lalakar ke komplek gitu apa nih. Dijang dan demen kan orang-orang di dan rahasia pengbangkau nih gitu dong. Dan demen sih ngomong. Dan dijang fitnah dan demen gitu. Apa yang sebenarnya gitulah orang di dan gitu. Raben gelang orang gitu. Ini gitu bet nih. Dijang tengah ngai itu. Ih, ini mares aja. Obat tuh. Ih, ada nenek muani ge nggak bisa gitu. Nuan ku mendo. Hah, kalau anak bisa mas Ngapa ni diraga boleh ngerok kordewo nak pangkengken mangale dijang demen kan gitu aja. Yang gelang mangale. Nih. Menyen truk. Truk. Nyen men. Udah idang alih. Truk ijo men gelang ale truk. Wah. Kordewo bo jiring selesai aja gitu, Masaknya kenten. Maksud sini nyen truk. Nah di lingkungan diki kenten asih. Berak pusing otak kelanyen truk. Nah soal kenten ampunan pusing-pusing, santai. Menyen truk. Ada cikedak. Jelek aja gobo nanti itu. Ditiang ya. Aduh, jajisan sekarang pitu. Kena jenang secara pakai kecap ngot ke kini. Bekecot. Kecot. Yen mana kok nempel ini jak doang jam sing koren ulung dan kok. Ayan bekecot nempel. Dan jenang secara bekecot kita ngidang si nempel. Ampunan gobo nih cingakin anaknya. Apa toleh lah? Perasaan lah. Apin ganteng, apin ngelako gitu sen pejalan nang undiang do. Mencari jumah cara modalin, 6 bulan cepok lah karo modalin. Mana selesai sih ngatur rencana. Jadi dia anaknya kena biasa dapin gobo jelek. Bagaimana tiap hari begitulah dia ngidang enten. Sampai jangan resah gelisah lah enten. Coba kayun-kayun lah dicang dan teman tan. Ini mare ya muka perang hati selembut salju. Aduh, aduh, adik hah? Misi kudu. Nana, wah, kan di das sugra do. Adeng. Mana do kelenan. Tra bangun. Alon. Aduh. Adi nyonyo nih becak ke kengkeng. Nama gisian. Magisiangan seni lah kayak gisiang. Petro. Apa kerja ajak Raben lah? Oh, di tiang pun iwang dong. Adi apa kerja? Kita takenan di tiang kadang Dolar, celeng. I Petro jak memitra ngajak Raben lah. Ayo tuh. Ampunan kenten durung jantan, ampunan nikang kenten. Sing undiang usan. Dijang parakan. Rot jemakin. Yen ten dijang irengang, didiang iwang. Nak lo ngajak namani. Mana cik itu? Niki pas mone akeh nang kena nyaksian tuh udah dicanten mudah-mudahan. Lainnya dijang ngajak. Lawan. Dijang. Iya kan man ke komplek. Nah. Nyin ke komplek. Nyin orang ini dia beli ke komplek. Sudah komplek. Asal tahu saja. Nah, toh. Cing orang. Don. Sekande. Dijang boleh orang ngendang. Boleh orang ke komplek. Sengcing orang warga cie. Oh warga. Nyin orang beli nih. Sekitar driki. Dah. Lenengken lelipanan nih. Komplek. Anak ide aku nak numas be komplek Apa bongol itu anu. Wow nih. Anjir orang gitu. Ide aku nak mereka kantor numas be komplek nak itu. Be ini gigas komplek nih keras. Ken katanya nih. Nah, cuy jaga terus cuy ngajakin gelang. Nek gelang hidang ngale, wentan ada naknya, wentan naknya, gitu aja cuy. Menyen. Gitu aja cuy. Sini ada jak rahasia di sana nih.
Cek terbuka, dogenan apa orang gitu bersama tangan. Aja nih, esek Wan saja. sing manggung ngomong saja gitu. Adi, Orang-orang. jegek sayang idewo Adi. Aduh. Ngambul ya. Es. Kemudian ide mengambil. Nah, Ngajak beli. Idewo subang lah. Dogelan. Es. Tinggal beli orang kok lah. Kemudian dewa anu. Ya wis sego aja nambuduh-buduh man, lain. Ah, Ini nak ngerti-ngerti sama sego apa sing man. Durus sampun nang miwangan. Kemudian sayang. yang sayang, gomal. Gomal. Iyan muni beli sayang kene do apa buen? Kalau ide orang ni ada di gumi ni, not don di langit teh. Iyan ada di gumi ke beli yang beli. Tapi kau yang beli di tiang. Napi Bukan kayuna. tanya. nggih. Yang tanya di harta berana, nih deh yang kan beli. Pilkoba. Apa pelkoba do? Kedo dengar dia ngapuk nak kedo. Sing tadi, Jani. Pilkoba. Ciseng nawang apa? Penertiban ini non, deh sampai cikene narkoba tonci. Macam-macam ke dari parakan. Pilkoba sing dadi kena-kena nakobra, kena-kena. Nih, bikin monyet nenek. Narkoba, hati-hati. Hidup aja kok, pergunakan masa muda sebaik mungkin. Tuh, lek-lek, mana ngereres pola nih pada bangkai, boengel ya non. Nana, kerjani ngayak perusahaan kapal keruk nasi. Ijo ngoyong-ngoyong keniang barang. Itu bahayanya tuh bang Ci. Kayak tarik kan. Tarik apa? Tarik. Mari ngomongnya. Apa kata idewo? Kalau bisa ngorang. Kalau bisa orang nabi. Nah, dolar ngaliang, petro ngaliang. Ini di tiang pacaran. Yang ada. Harus ada. Udah harus ada deh yang kan. Iya, mau harus ada ya harus ada. Lah, bro. Ya. Tiang. Pengide gelas yang jar teu berana. Nabi. Ane syarat ide gelas tekanan cai dari parakan. Nggih. Mapan cai ngelah dua gong. Betawang Ci. Inge. Sengkange. Sengkau. Oh saja mulu sing kangen Tiga sing ada kau. nak ngelakuran aja kayak ginte po, Bo. Mas sajaan sadar. Terus aja san. Hati-hati oren, yola si cepang rubah sikapnya keto-keto. Tuh nih dia gelah. Lagotan nih marang lakuranan kakene, daja keto beli. Bidang kengken lah nugas ngelemasin tiang. Ah, Nah. jelek, bocok, tepuk Bocok. beli tiang. Ah. Yang namanya sing merangsang. Nah, toh. Ini kengken pang kengken, nah. Mulai merangsang. Nyen orang cindas nih. Ben beli dong. Oh. Jak Cah sing ngotol itu kena nangka, sangat lu plek pesumun. Nggih uang tuh. Ren kento apa tak idewo? Aku ben lagi. Nikah. Mas, pipis. Aturang makan lagi daerah. Iyan dot kan kalung 3 kilo beli. Nah, toh. Daja tiang belang palung. Jadlong kilo jangan kalung. Bang aja pangkat kene. Bang leleng gelah atra ah. Ada motor kampleng. Mati gelah jalan mula. Apa tadi sayang? Inge. Elengang nak beli. Ngapi? Dawak beli jaga ngambil di tiang sapu napi janjil beli nereng di tiang. Apa aja janji jalan? Jangan bukan berjanji itu. Beli. Di tiang nak dot ngelakurenan penjabat beli. Hah? Dot ngelakurenan misi jabatan beli. Nggih. Mangdo yang arsane diari. Cokor Dewo mangdo gelis oleh kena dados ngambil jawatan. Jawat ini, jawat itu. Ablek ketemu. Menapi nikah lo. Jabatan? Napi madan keto. Ye ratu, ne mare orang sekolah lek-lek ibu di balai banyare medem kene udah ada ini nawang. Mesira orang nongosen balik banyak. Cicingnya orang ngencak kamu. Oh, kayu nih hari di tiang uneng tuh. Nah, apa? Mangdo geles belum ngocok orang ngamal jaga di sini. Oh. Hah? Elah, beli paling kele. Beli semua merapi. Beli ke nage. Oh. Ngamal jagat silang jano nih. Benar. Mana? Lah. Bang. Beli gelah matek nate, gelah maka prameswari. Tuh mare ada ini kebanggaan. Kebanggaan aku gelah tuh. ngocok dewa ngamal jagat. Ngocok dewa, tapi sorry. Apa? Ardo naris Ardo, wari. suari. Bapak deh agung. Sekarang. Menicang?
juru ara. Dua sing domang dua. Bang makelo aja apa pada hidup kita. Ini lar, Bro. Itiang Di peparuman benjep kengkennya menyerlah. Dukung. Nggih. Cocok kadang nah. Oh nggih. Tuh, ares jauh. Inggih. Jangan jago pedandosan. Budal beli ngerohen tijang manggane sih udah beli sampun ngentos linggih nih ya jo ngasapuni. Beres. Awas gula seng kekunci tiga hari. Beres. Lar ingat nih, Bro. Ingat. Cocok. Cocok katakan. Kalau bisa cing orang cocok, Napi ben jo. mani ci dari pateanom. Napi jo anu cocok. Ci dari pateanom. Ya asal anu cocok katakan. Cocok. Nggih, Dolar tadi pada aku. Cocok. 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 Hai. Subuh pada napa? Paru pade tanam antri makejang subuh pada madan sebulan pada karyang dewe. Jalan-jalan idona ke agung kayak medal kakiang dewe teh. Sesuunan cahit. Sakit subuh malunan Pak Man. Terus sampai lagi. Yang masuk aku Nunas lugrong matros sisip di tiang ratu beliau. Dada semangka dimangkin palunguh beli ngesengin siknya. Kesarangin antok pengabeh beli maka sang putra dan nara sampu pendan ring ajang. Nemangkin durosang beli ngerundang paucan. Mang dan tiang rata suning sapu napi daging paucanan beli beli. Adi Mas Mirah beli dewa. Awinan beli sarak ngutusi dewa bang sida jangkau. Dedon mai ke peparuman. Apa nada utama ne patut sanang bawa sang beli pemekas kape ning pengabeh linggih pada jangkau. Ya nih yuk biasa pun ikut durosang. Pamanagung. Di subane sido pada jangkep cingaklah buat sepenangkilan paman. Makin dulu beli. Subro. Jika di anak kalian cokori dewo. Cocok. Sih? Apa tuh mimoh cocok satuan cide? cocok. Sih, jeng patuh. Aliang wakat tegak. Kenapa? Doji ngawan-ngawan dia janggelan. Cocok. Yang kejang dari cacang cocok. Cocok. Munyin cocok. Kene na. Niki jige. Niki na sumah di tiang lagi. Dipun merapi tiang menjanjilan nih. Bijennya adikan beli kalau ngisi bumi. Iya najis dan mencang tiang kalau gede. Idewo ada semayo kawan mah dewa ni jang. Wala kene manut teke ngatur ning murah yang depan teh hajanian aji nu sidoelah lakar ngitungan panjang. Apaan tiang kuang? Apaan tiang kuang jadi? Jangkep idewo mah kuranan subuh kewalo idewo diajah-ajahan nutuno konen jangkep yang kayu naji idewo lakar ngambal jaga ngelajah malu idewo manipuan yang subuh jangkep itu mara aji lakar jok serah lagi perpikir lagi idewo Yang semua belajar? Mengenap yang belajar? idewo kengke Nawagang matu sisi paling Risampune manah-manahan titiang. Atur belen titiang. Patut bisa. Napi mawanan kadisampune. Asiki tidak beli aku meragot urang Nah. titiang.
Maka kali ide beli agung sampun jangkep merapian sanang beci kepisan ide beli agung ngentosin singa sanang aja. Nah, 1, 2, 3, 4 bahasa Inggris. Nyi Sangsi Goro bahasa Jepang. Yang saya Jepang Haji, sudah dia ngomong. Ada yang Yang itu dari dewa nih. Kemudian sapu yang ke kene matur. patuh dari hitungan jak mekejang saat maka padang aji ulih silip pangengalan aji ne watu kita kayu ne dewo ne belajar malah dewo di subana rasa jangkep kok belajar ne dewo ne malah karaji ne Kentan sampun kegadongan putran belilin nih. Sapun napi nih mangkin. Kengken yo kena hipone pang setata ke dagingnya pang setata ke isennya. Niki sampun sani ajar yang di tiang beli. Nih mangkin ngamul lantas hipone jenis sampun napi yang di tiang beli. Depenen dia ne bakat tuh tini dewo paliusan setajane ne kemaru pantas bumi linge haji dage ko di subane bang linge manipuan atas urek haji dage kengken atas ha Ding Cara ledang kayu. tadi dewo patuh hitung dewo buka keto masih jog-jog serahang yang depan teh kayu aja nih pangawang dewo dewo bulan patut sadar serah lagi yang kekaget kemudian jajang bulan dewo dong kurang-kurang tuh Di tiang wawah kan bawa si dona kelingsir matok rengangan doko dewo. Ya diacon ko dewo maraga aleta ni daerah ke dua orang. Durung mah ke jantan di daerah ke pacang. Milih dia ni dona kelingsir. Makin ulah jika doko dewo sapu napi sekali pemargen itu sang pandu. Itu sang resta-resta kadang dua orang. Ya diacon caca tades. Kalau sang panu kepijak, patah kadere kodewo, wikande kodewo rasa bijak kodewo sani atas lipian itu nak kilisir. Nah iya ceratur pamane mulut. Iya. Mohon sampun iki. ayo nih dewo keke Tapi mawinan di tiang matur kadi sampun. Ajerih manang di tiang wenten piuter dikirim kuri aji. Nang kayunen yen di tiang sampun api. Baniang sampun beli ngamar jagat wene. doi dewo cenek kita makto pikayun anuan aji nyeneng aji lah kareng hitung runduk beli nih dewo nih omkas nih jani sedang melahel lantas misa nih dewo nih subuh ya koni kata nang misi bilang aji dokong makin numon makin pemutusnya durus jagat pacang kapece ring ide yanak sapuriko mulane jeneng nih patut sanang serien kelah apa nih jeneng subuh matan jangkep ko pelajaran patut wenang lah karena mau jagat tuh kata apa gaino ya Terus maka sami asapun niki dah dibeli. Ikat nejani pragatang hitung dewo kelawan misalnya dewo nih jangkep dewo mukurana nengal-nengal di subane dewo jangkep mukurana di tumar lantas aji lah kerjuk serah linggih berkelinggih dewo pangde kegamel ban beli dewo nak budok-budokan kengken lantas banyak aji nih dewo kasih kati gamel ban beli dewo nanti garing kayu nih Rasa bang pesan raos aja nih dewa nih. Yeneng sampun pemutus pos aji. Di tiang itu kapan purun piwar ngaji. Ingin bangian. Kemohon derwenang ini ketamatan di tiang aji. Sir kita masih cewek aja gitu ya melanya aturan putran lah pangsi desan ngiringan kayu lah Bang yang di tiang ngurung miliana. Oman taris bagi dewo aji lah kakak beli Dados nenge-nenge kayun berdewo pacang lunas. Mino kadi baos nak kilingsir lunas kita jak pake kan. Amun iko picone napi malih jak lunas. Gelah nang ngerasa. Kengken lakar sungkan kayu nih beli. Yen pet kelah ngisi bumi. Nang paman ngenahan Tungjang punika pacang kayunin. Nak nyadwo kasar antuk kitiang wentene bati dan bati wentene deman wentene dan deman punika pacang gegel pakai hametan metangga. gelah mau satu laksanaan sekati tutur pamane. Nah, Udah panggil nak kilingsir kita ngobrol pamit. Dan pegangan itu ada kelingsir. ane ngeranang gelah sebut aku. Tapi Paman kadang suku nawang
Gelas subuh ngelas tetagon, pemekas Iadi dia Kusumasari ane ada di Sarengkang. Aduh, kuning nih nih Aji. Buat bobot Iadi itu. Yang kasarang tiang matur, ninten meresi yang pacangan untuk nekopin andus. Mumpung ada galang. Aji mau pijo bos. Lakar menak ada dah Kusumasari. Baik, Puri Sarengkang ya. saja bukatur di bini kaping. Syarat gelah nauhin ragan di bini pangsi detangking diajeng gelah. Doning ada wicara di kalintang pingit. Ini sandang dirasa yang gelah marka pining ragan di bini. Yening yuk biasa puniko. Pingit nih dulu sangat laku. Sapunapi, dados matiosan pisan balwo cokor dewo. Udah jadi jaban puri nih sang bererausa. Lan ngalit tongos nih singit. Pangsi dah semekan gelah nyeri ke kapining ragan di bini. Ini sapuniko, ini urusan. Sapunapi plungo cokor dewa puniki nak sungkan nggih. Sungkan. Didian. Dadi sing sudah ben gelah ngerasa yang gelah kita mengandung kejadian. Ini yening wantah dados. Nikin tidiang mangnane tidiang tata suning. Ratu Agung. Ayo tidiang sapunapi durosangan nika plungo cokor dewa mangnane tidiang talar tata sering kewentenan plungo cokor dewa Ratu Agung. Ditambangan bekejan. Rumah saja gelah kapining rabu bibi. Pelih saja pemargan gelah. Bas kedropon saja gelah ngulurin indriya. Bas keliwat saja gelah nagingin demen gelah bibi. Mawas. Wastu sapunapi Gelah. Gelah mogot bibi. Sapunapi lungo cokor dewa mogot sapunika. Mun saniring lungo cokor dewa pastika sampun Ide beli sani melingga di puri saren kawan bibi. Ratu Agung istri yen yukti sapunika kuentenan panguh cokor dewa tunggu diang panguh cokor dewa ajereh ring sejroning atnyane Ratu Agung. Matur palungo cokor dewa ring idai raka mangnani detalaruning sapunapi palungo cokor dewa Ratu Agung. Didiang Ini sangat tangon gelah jejah di kayu. ini sapunapi Yen saja tidak nagingin kadi wecanani dene lakar nganggon gelah rapi pipi. Disengi lantas kudiang gelah ragang gelah. Dong subuh lantas gelah bajang mopot pipi. sanang becek. Dia Ratnasari Wastandi. Dia Ratnasari. Ini Aduh. Sik, kebat-kebat sik-sikan. Ben jumit. Ngaknyit. Ngut nih. Weh, Sing idor wae wis ngat-ngit ngut nih sik gitu cak. Pirang beli. Bah, ini marah cara siapa taku di baong. Weh,
pertama.